Ma'am consider the mission bag news ni protest sorry. Nominini concept ngarang pala tung lakiba food processing industries and Jal Satigi Union Minister of State Prasan Patel na nasi yuk chini si Andrian ga market residence ta unagna isip sigi matang da sa torangi wari shala kre. Si Minister Andrian unabulu war matung da Minister Sigas unagna isip sigi matang da review meeting ma pangtoki. Review meeting adu war matung da Impagi Kumala Park main stadium da pangtoka da bang Olympics in Opogita from the Su Prasan Patel na sa yakni. Olympics in adu popular matung da Secretary of Pantokadaba, Manipuri fishing, the Puto Padumba, indigenous production growth of the Su, Brasil Potato, so Yami. From the Goramatum and then Tonga, and the placing South Fokoda, Sokiba, and affected portions in the Suma near. I visit a little Matunda, Mark, Delegama, Impaltons Airport until you pum Ahunga minutes, Yakasa Tungana, Patapani. Hiramasimata, Mapunga Polo, in fact, you study in Minnesota. Uttar Pradesh ta coronavirus ki phibam hena phagalak khibaga iroinana Uttar Pradesh state goina class 1 dagina 8 fawbagi physical class hauraga ni haina state asigi official singi report aman haire report aduna makhata na haibda Uttar Pradesh government na grade 6 dagina 8 fawbagina August school humdoi dagi amasung primary gina September amadagi school singda physical class sathaba yahan khre COVID-19 gi protocol mapung phana ngakpaga loina grade 9 dagi 12 fawbagi oinadi August ta tuk dagi school singda physical class sathaba na yahan khrabani mamang da chalib sewal asigi haurakpada chief minister Yogi Adityanath na raksha bandhan matungda class 6 tegina 8 phawbagi mahiro singidamak school singda mahi masing tambibagi thabak amuk hanna chathanabagi wafam yangsinaba official singda khanganki marak sida Uttar Pradesh ta haukiba pung kunmari da miyoi kunmapan khak nauna COVID-19 oramba tengnakibaga loinana miyoi anina laina asina maram oiduna laikhidre haina report aduna makhata na hairi Gujarat के अहमदाबाद बेस्ड हुआ फार्मास्यूटिकल कंपनी जायदस कैंडेलागी DNA based COVID-19 वैक्सीन जायकोपती इंडिया गवर्नमेंट इमरजेंसी यूज की दमा अयाब पीखरे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी अमना जायदस कैंडेलागी COVID-19 वैक्सीन की थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट निथिने यंगसिलब मतुंगना वैक्सीन असी इंडिया दा सही तरानी थोई मथक लेब मियोइसिंगदा इमरजेंसी यूज की दमा अयाब पीखिबनी अमरोमदा जायदस कैंडेलागी COVID-19 वैक्सीन जायगोप-टी असी इंडिया दा सही तरानी थोई मथक लेब अंगांगसिंगदा सिजिनबा याबा अहानबा COVID-19 वैक्सीन ओइब ngamle जायदस कैंडेलागी COVID-19 वैक्सीन जायगोप-डी असी इंडिया गवर्नमेंट अप्रूव तौबा सिमा लेबा असी गोइना यामना नुंगाइबा अमदि सिंथानिंगाइ ओइबा मिकुपनि हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना महाकी लेबा मियामदा पीखिबा मैसेज अमदा थमलगली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हाई जायदस कैंडेला की COVID-19 वैक्सीन जायगोप-डी इंडिया गवर्नमेंट अप्रूव तौबा असिमा लेबा असिना COVID-19 लाइना लाइसेट असी लाक्सनबा पाइखलेबा थबक थोरमसिंग लोइनना लेबा असी साइंटिस्टसिंगना निंगानबा लेतना COVID-19 लाइना लाइसेट असी लाक्सनबा पाइखलेबा थबक थोरमसिंगी मैक लारबा खुदमनी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लेबा असी मियामदा पीखिबा मैसेज अमदा थमलगली हौखिबा नोंमनिनी असिदा मणिपुर पुम्मदा वैक्सीन कापगे चांग असे असुम सुम हंथरगले मसिगी मरुए मरमना मियामना खुंजासिंगना लौ चनखिबा अमदी COVID-19 की पॉजिटिव ओइबगी चांग हंथरगपगा लोनेना मियामना लेना असिबु लाक्सलकपा ngamle हाइबगी वखलोन से लेरबरा हाइबगी चिंगनाबा ले हाइना लेंगा के मेल नेबसिंगना पुंदोरगले मसिना मरम मोरकांदा मियामना वैक्सीन कापगी चांग हंथरगलिबा से तौबिगनु यारिबा मखै वैक्सीन काफौद्रिबा अमदी सेकेंड डोज कापद्रिबसिंग कापथोकपियो हाइना लेंगा के मेल नेबसिंगना खंगलकले ngarang August tang kungi nungdang pung taruk फावबगी रिपोर्ट की मतुंगिना मणिपुरदा फर्स्ट डोज कापखिबगी मसिंग असि लाख तरागा माथोय लिसिंग हुमद्रा मंगा चहुमगो हुमद्रा माथोयनी अदुगा सेकेंड डोज फंगलबा मिगी मसिंगना लाख अनि लिसिंग मौद्रा निपान चतुर्ग मरफु माथोयनी ngaranggi oina miyoi लिसिंग अमगा चमरीगा निफु फर्स्ट डोज कापखि अदुगा सेकेंड डोज की ओइना miyoi lising mangaga mapan second dose kapki punna ngarang kapki ba miyoi masing ase lising taruka chamri ni phuga mapan ni aduga haukiba August tang talaga mapan asida
ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯅ 4,438ꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡꯅ 1,012ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 3,004ꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯁꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ